E se le ditopo tse tharo tsa basadi tse fumanweng bekeng ena ka Borwa ho Durban. Ditopo tsa Lee-ann Jaers le motjhana wa hae Ashley eo e leng morutana wa matriki di fumanwe ke mofeti ka tsela. Ba lelapa ba re bobedi bona bo tsamaile lapeng ka Moqebelo ntle le ho ba tsebisa moo ba yang teng. Ba re ketsahalo ena e ba robile dipelo haholo. My sister as well, she had 3 children. Just don't know why it happened to us. Ditopo tsena di fumane moahong o ileng wa sengwa nakong ya merusi ya Durban ngwahola ka Phupjane. Foramo ya sepolesa sa baahi e re se le nako ya hore mmuso o ba thuse ho lokisa meaho ena eo e seng e fetohile mamena a dinokwane. We asked the eThekwini to please intervene. There was funding that was supposed to have been given to all these type of businesses to assist them. We'd like for that to see it happening. Sepolesa se ipiletse ho baahi ho kenya letsoho diphuputsong tsa polao ena. A detective team has been assembled to probe these murders, and the team consists of detectives from the Isipingo police station, the district commissioner's office, the provincial organised crime unit, as well as other experts. Ha hona motho ya seng a tshwere polaong ya Nono Zambele eo setopo sa hae se fumanweng ke basebetsi ba kontraka bekeng e fetileng.